CM Sarma pen Karbi Anglong upon Super State Bugi Puaputa KSA Tumpen Perangkia Mai Kangni. Bokajana Long Hor Kenebdun Long. Dong Mukagalong APHLC Mahamaya Constituency Committee Asahem Kangpu. Karbing long life Adap Abirta long pen nilisami Julie Baby non-arjuik tha birtang ton pen Ingding plikep na nerkep Karbi lisunim so ronga jelong alohia man pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma nakachetong dun pen Karbi Anglong ke autonomous state kalisi super state lopu lampar kaning je phuthak Karbi lo charia songatum pherang ke mai long pen ningkang samse chepaklang Kedam tang ingding plikep na nerkep Karbi lisunim so ronga je kijut sirni mate heriponi phai pho arni Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma nangchetong dun lo Sitame ni phai trok arni CM Bangalwa long pherangkya mai kang nipon unhut Article 244 ialam thi karju dun pen CM Sarma pen lamvoi ki pidun ke Karbiang long ke autonomous state kalilo super state lopu kipu ke isi ning oi mi melam loposi KSA dun mai phu mondol inti pen ningje Kedamtang penangan ningkan pen hemprek aparman kache songa jok ili karbia khai kivirnang lapen hemipi hemipu kache manang lapen hong hap hongru kache manang sitami CM Sarma lapu son kali kalang alam kaningje thawarat ke ili karbia khai aphan ekelang plot mate karbia khai atum luvok pupen joksi hemprek alam thepen pachalai irong sondo tame lapen himonto bisasawa arani awar adur jalananji Arai pun aduh jalan yang kita pusat berhello, arai kupila pacarai tu pen, karbiang lawan, lapan sehempe, koman tu ni pen yang jesong, ladat koman tu ni ke ahem hari cium pen, arai tu nopi ni ada ahem hari ada lagi, lalu hongan hongu lalu gimana, arai tu lagi nak koman nak kuri lagi lah ahem lagi, lasi arai himon tu bisa sebab sampai tu karbi tu cari song berangge, arai pada mampir relu. Lasi inut Assam CM lapuan kamatha kangdai loma ili karbia khaya kar ia son pen e pachela irong ke lasi CM Sarma phan karbiang long alo puthot wanglong le luputa pherangkya maya long ningje pon all aware that on 5th of March 2022 our Chief Minister of Assam Sri Dr. Himanta Biswa Sarma have come to Karbi Youth Festival as a chief guest and after the program on 6th the Chief Minister of Assam had a press conference with the media of Karbi Anglong, and during his press meet, he have stated that Karbi Anglong is now known as super state. So we, the Karbi Student Association, would like to question or would like to ask him from where did such kind of words or such kind of provisions have come up. Or where you have formulated such kind of framework, because in the Indian Constitution there is no provisions called super state. So we, the Karbi Student Associations, believe that making such comments or making such remarks is insulting the sentiments, insulting the emotions of the people of Karbi Anglong. News report, Karbi Anglong Live. Bokajan Police Station angkang NH tongker basir ke bato waralong ke damtang theri ni phai truck si Adap por phai ke bapor malom police lapen exercise atum aron repen Dimapur na thu ke pon bom ahor neptun cheklo joy pen police atum Abirta long si ihum Tata Mobile registration number NL01AC 4698 along ka khuruk dona hut cartooning koira truck Kingfisher beer neptun monglo lapen laswalam kachini pamieje phan bang priatuma phan police atum je pari deng ponlo Labang plika chingnang pon atuma men lake Bijoy Sarma arta inquira pho L Japani arta inquira pli R Sakhi arta inquira ke thom lapen Jai Kisan Singh arta thong ke baner ke batu
alang lituma phan ke nep dun laki Nagaland ke isi dry state lasi la dry state along le kopia phan si labang so hor ki pon ma pu ka chini pa meja phan si kan ju pa der tok padu halapu ke nep dun longa hor ke du anta police atum arona tengpen tok lang kon si excise atuma phan puthot kodai bon na pen Abirta ke tok boma por hut angke police kar ju asai padu bon na pen gari aphanta police station along si bipon ko Bogajan penananterang Caribbean Long Live. All Party Hills Leaders Conference atum Mahamaya constituency along non kebangji MSC kilika hut kachapa haidun jia phanpu jesik ponsi ame thang asahem thereponi phai troxier ni impuponlo Bangso sahem kangpu ponalong BJP Congress lapen ASDC racharya song pen ka to kawe bang pharo hinira trok kepa bang pu bang phetum epechel selong kaching bedon Kedam tang therepo ni phai trok siar ni dogmoka long epechel si Mahamaya constituency committee asahem kangpu pon Bang Swamaya long APHLC Tiripia Maipu Jai Kathar Kongchun Bang Sarkiri Longphar Sikdang Chunbang Kursing Timung Dihin Rembang Dhoniram Timung Haraghat LA Kongchun Bang Ruby Singh Ronghang Mahamaya Sisia Maipu Mongol Singh Teronatung Pendanglo Penangan Song Asong Japo Song Japiatum Chetongdon Bang Swamaya long non kebangji MSC Kili Kahut Mahamaya constituency penta APHLC pen Kachapahai Dun pen Karbiang long alongri kachirai thip pen inglong asuatung methanga ja kongpen kacharja thip thekja phanpusi jasemet chathan pon lepenan parta non headjong monsam alamdon kache togalong plus 2.3 lepen 2.9 along BJP atung inhoi cap kacho jor laki longri cap si kacho jor lu busi APHL siamai phu jai kathar akwa jipon Lasila long recap ka chojora long chekroi dun dema puke non MSC kilika hotsi anthek en ponpo na pen jong si BJP aphan ke pa hailote ituma det kivir loposi thanpon 0.3 body 2.3 pen 2.9 long recap yode mathatha long recap ing hoi cap po bangali long recap ka chojor BJP atum Karbiang long recap BJP atum ka chojor ladak Karbiang long BJP atum ka chojor la chekroi dun dema pusi non la council election hotke aproman ke enpo aporman ke enpo la posi BJP phan ka pe hai lo pulote la ke itum adet ki vir lo la ke thek lor alam lo ajha atum puji mene ne hem ga do opot ko la ke nijir po puhedi amad manager po amad hini ke thomba ke BJP phan pidun de amahala bang so munita hini ke thomben se hai idet BJP tu pulote la ke alang lisi adai lo hala nijir po mat pugi po bangsi lasi lason thak kaning ye tum do ye lang meni zeta la ke non ke kaning jia por ka lilo son ke amathe e det si ke the e long ri si ke the lasi tum cherai nang ji pusi ep aja tum ke APSC APHLC hai desita son thak po pu digi pu son thak the ni tum hai he tik hai he kota progressive kepra trok kepra sir kepaninkan autonomous state one atlu hai he ko ke hai tum si war phit loke ni tum hai dette po alam kalilo ako hai he tikta ni tum ke hai un e posi rata tum ni tum hanang pe hai un e posi nang pe hai he det posi ni tum high court case claim nang poklo case claim det lo ni tum order te che one det lo Dogmoka pen sem singing ti Caribbean Long Live Lakhakre pho Mahamaya constituency ka parlopon Uttar Borbil Riarvi polling station ka parlopon Ghonobasti lapen Kamar Basti an ka chelenga towar kilometer isi sosya jak Caribbean Long Uttar Mas Council Lun Singh terona hinpen towar ka selam pipona jok raratum ka churu lapen kurwangthu ka pajulpon Rong rup arlo chingthur ponangji pulote ke chengsi lake towar meilang dovek nangji jongsi do etlo pulote rong rup ka chingthur lapen ke jowando lason si thereponi phai trok siarni Uttar Borbil Riarvi polling station ke parlopon Ghono Basti lapen Kamar Basti rong aratum arniwang kedam kebang atowar pinangan aning kan pen labang so towar kisung pen chechak nanglo
Bon Stami Nona Banki, Karbi Anglong Autonomous Council, EM Lun Sing Terona Hinpen, PNRD Scheme Pen Panong Piponsi, Kilometer Isi Sosia Jakan, Sen Graveling Tok PC, Kedam Kevangatawar, Mesen Chetek Longsi, Gono Basti Lepen, Kamar Bastia Rongaratum, Karbi Anglong Autonomous Council, EM Lun Sing Terona Pan, Kachoro Lepen, Kurwang Thu, Pajirpon. Bangso Ahud, Uttar Borbil Re-RV Polling Station Maipu, Vikram Majumdar, Lapen Cluster Chairman, Tongkeswar Majumdar, Lapen Govinda Majumdar Atuma Hinpensi, Bangso Atowar Langchari Pondo. Lapen Non Kebangji, MSC Election Ahud Setame, Bangso Polling Station Penki, Puthot, Lunsing Terona Phansi, Cherap Chetodun Pobasi, Langcha, Chipi Pon. এইটো এলেকাত দিছে আমাৰ ৰাইজে খুব সন্তুষ্ট হৈছে আৰু মানে সাৰক ধন্যবাদ জনাইছো মানে আমাক বহুত সুবিধা দিছে মানুহৰ অভাৱ অনটন কিছুমান আছিল এইবিলাক ই দিছে আৰু পূৰণ কৰিছে আৰু যদি ভৱিষ্যতত 5 বছৰ মান থাকে তেতিয়াহ'লে আৰু বহুত উন্নত হ'ব সেইকাৰণে আমাৰ ৰাইজে চাই আৰু উন্নত হয় তো হৈ পেলাই আমি সবে বহুত আনন্দিত এইটো সাৰৰ কাম কাজ বহুত ধুনীয়া লাগিছে দেখি পেলাই ভালো লাগিছে দেখতে আমি যিখিনি বস্তু অভাৱ অবনয়াবিলাক থাকে এইটো আমি চালে আমাক দি দিয়ে এইটো আছে কিমান কিলোমিটাৰ আছে এইটো ৰাস্তাটো 1 কিলোমিটাৰ মান হ'ব 1 কিলোমিটাৰ কোনটো স্কিমৰ পৰা ধৰিছে PNRD ডিপাৰ্টমেন্ট পৰা কেতিয়া পৰা হৈছিল কামটো আমি তো আজি এক সপ্তাহ বেছি হৈছে এক সপ্তাহ আমি তো আগত অলপ চলপ কৰিছে এতিয়া হাজিৰা লগাই গাড়ী জেচিবি লগাই পেলাই কৰি এক সপ্তাহ মান হ'ল আৰু তে আৰু কৰিবলগীয়া কেইদিন আৰু কৰিবলগীয়াটো আৰু 2 দিন মান হ'লে আমাৰ শেষ হৈ যাব 2 দিন মান শেষ হৈ যাব আৰু এইটোৱে আৰু Habar ke hat pen Harsing Rongpi, Karbi Anglong Live. Kedamtang theri ni phai trok arni Diphu pen Lamding kachelenga jak kilometer pli Baliram terang arong SGB ningkan phokep kepleng mate Sertalin karcho mai kapaman pona Abirta nangpali. Kedamtang Farukre Sirkebra Trok Sikebra Hini ningkan pen penengan suri hini rengkora hini ningkan an ningkan phokep SGB kikhi Kipling long pen, Sertalin asengkan kichok, alir alon pen, katalon pon. Bangso jai mek ada por phainer keba por pen SGB Rajendra terang hin pen lama pangjar pon lo. Bangso phi Sinot Crow abarim EM lapen rongara ratum pen chelangsi kalitang atuma phan kachiki musitami padu pon lo. Na bangso kachiki mo pon unahut Chandra Singh terang pensi tirim kang dugasai deng pon lo. Lapen Joy Singh terang lapen Sadihin Hanse atum pensi lotari mate baha ka chelang ajai mek mesen pen paman ponlo porphai kre simalom Sertalin na him kedok SGB Rajendra terang ari ding pensi inthan ponlo bangso phi SGB Rajendra terang pen mai chapa him phuponsi radamai pangcheng pon Maya long alohiaman ben hempumukrang rasinja song amaipu lun setimung AKSGA amaipu SGB Security so wophong asar longsing be SGB Prabhat derang SGB longki be SGB Baliram teron KLA dunmai phi karon hansepi lapen pinangan rong asar rup asaratum chetong dunsi jaimek along RTP dun Bangso jai megalong AKSGA amaipu SGB Security so ari dengpen lukimu sitami ingpu pondo la bangso arong along arta ke ong nai laki sangpi sika terangpi arta laki trok sirke patrok lapen sangpi sika rong hangpi alang tuma phanta rongpen karcho jai me paman pon Baliram terang arong Sertalin ke talon ponalong rong arat kado kabeche tongdunsi mai misen pen pachun pon Nilitum kang ther terang arong dodun pen bochisi boche bongwang bomsi nilipuamen arong pen dak 1986 pen rong nang sengsi sorgari gambura kelong kedamtang district council along deputy chairman karlitang langtuk terang akahaisi 1972 aningkan nilitu mapan sorgari gambura nilipunu dhonsing terang pan arpu pekang 1972 pen piningan ningkan phokep pleng lo lasi nilitum Sertalin mate ningkan phokep ke pleng la bangso nilitum karcho apor le mesen asonte nilitum kacho hangpon Karbi Anglong Autonomous Council Dr.
tuliram rong hang apan si labang so a magazine mate a lokimu nang pu pang pupinang pu pan nilitum kimang do mate kaching kidam betai ni thom kaching kidam do sita langli ta kopini akinang sot ke do pen apor chipi un epen pinia mailong nang chitong dunun edet ta hai sita la sini tum la so sertalina mai hin benalangli pan sita me thang ning ke oi mate ning kisudam la so lam ave asi pinia mailong bangke nilitum ing samjin pen si pichun lo News report Karbi Anglong live. Therini phai trogar ni Adapor phai Asia por malong pen Bokajan PhD IBA hemalong Bokajan subdivision angkang aparman ke boydat arada tuma phan panongsi kaddo kabe bang thong ke brasir ke bang pu bang phia tuma phan check ron ponlo bangso check ke ron amayalong Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin Lapen Bokajan SDO Civil Chetong Dunsi RDP Dun bangso amayalong ke boydat kisu kachilangatum Josimet cancer kidney lapen loga charlia tuma phan pajir ponlo pangrum pet pen lak troxira suri thom ke bana phai atangka a check ron ponlo labang so atangka lake Assam Assembly pen speaker lapen deputy speaker tuma phan lakre pho an ke pathik do lasi methang fan atangka ki dukela atuma phan masap an ke akerap long ipo pusi MLA Dr. Numol Mumin pen ningje বিতৰণ কৰিলোঁ আমাৰ ডেপুটি স্পীকাৰৰ ডিছক্ৰিশ্যনেৰী ফাণ্ড যিটো আছে তাৰ জৰিয়তে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে এপ্লাই কৰে আৰু তাত স্পীকাৰ আৰু ডেপুটি স্পীকাৰৰ তেনেকুৱা ফাণ্ড থাকে দিব পাৰে এটা বছৰত আৰু আমাৰ এই বছৰ 15 লাখ টকাৰ যিটো হেৰি তাৰে 7,30,000 টকা এতিয়া আজি সমষ্টিত দিয়া হ'ল আৰু বাকীবিলাক বেলেগ বেলেগ সমষ্টিৰো এপ্লাই কৰিছে এইবিলাককো দিয়া হৈছে আৰু অহাবাৰৰ পৰা এই ফাণ্ডটো বৃদ্ধি হ'ব গতিকে আৰু বহু যিবিলাকৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এই দুখীয়া ব্যক্তিসকলক সহায় কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু এইটো এটা খুব সৌভাগ্যৰ কথা যে অসম চৰকাৰৰ অসম বিধানসভাৰ তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম আছে যিটো আমি দুখীয়া লোকসকলক আৰ্থিকভাৱে অনুদান দিবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ গতিকে আই এম ভেৰি হেপী ডেপুটি স্পীকাৰ হৈ ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ পায় Bokajan pen ananterang Karbi Anglong live. Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan mate thi hek pen PMSYM amen pen chongda chotelu chot arara tuma phan pension scheme kedeng pon Sarkar along kachongda ratuma phan kesara hod pension ki piason thotsi India Prime Minister Narendra Modi pen kachongda kachotelu kiddu kelak hemi jangre ara ratuma phan arta ningkan krener ke pen ningkan plikep ke plenga tuma phan sarkar pen kesar ki kriya hod akerap ke pajir dunja phan Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan mate thi hek pen PMSYM amen pen ke kri kesara hod tangka akerap ki pija phan pangdak pon Bangso along Common Service Center CSC along men kache thabdun pen pension scheme avarsai kacho dengdun japhan West Karbi Anglong ka parlora do anaphan labor officer Rana Ingti pen lamthi pachini pon lapen angton alam kachini dunji mate karju dunji aphan district help desk number 86380 43859 94010157115 lapen email id laki laborofficerhamren@gmail.com kipi ponalong humri pen claim dunlote abar sai mesen pen sarkar along long dunji pusi hamren labor officer Rana Ingti pen pherangkia long pangda পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলৰ বাবে অহাকালি 7 মাৰ্চৰ পৰা 13 মাৰ্চলৈকে পেঞ্চন যিটো মিনিষ্ট্ৰী অফ লেবাৰ এণ্ড ৱেলফেয়াৰ বিভাগৰ পৰা গভ অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এটা নিৰ্দেশ PMSYM যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মনধন যোজনা অধীনত অসংগঠিত শ্ৰমিকসকলে Hamren pen Daniel Inghi Karbi Anglong live
Bini Abirta kila ponsi kang toniklo choro lane tum apor kan chipi ben Abirta nang kelang dona pon.